Ka Dorbar Shnong Mawlai Mawroh kala pelong ya ka jingalang ban peli ya ka Rakhe dap nyop san snem jongka men ha ka atrik risau ar hajar khatsan ha ka bau MDC ka Mawlai constituency ba PT saukme ulai dan rengkat kumukong san ha ka tei gesngi ka dan ka jingsam kusna miki khna jongka Shnong kiblai shimenta bat jobru ha ki jingakop drodor bat ha ka yakop tho ese nalor ka jingpenlong ya ka food fest ka bala penkre da ki senglong kme jongka Shnong Mawroh Ning kong lisyam ihatar kit kwa Shnong. Rang kit kwa Shnong Shnong kit. Dan teng gibriu lamdong kalong kampang shabar. Mana kwa Shnong bathau de madan merpa kilong e. Dan gibriu kalong de shabar kalong berpau beri bomha. De kwa Shnong bathau ka jilong ka bomha. De di susu kalong kalong Shnong na ye. Charity begins at home. Ka jinong jisdang sang na ye. Langi biang na ye, biang madan merpa, biang po hidong, biang disdong katakan ini kada ada kejisdang nama tak dia apa datang kadau kalau jilong jing iso komen dari yo lagi berit dari sem tadi keberta ko tilong ti mata ko ni food fast food si benta benda mata nam ta platform jing sohun boleh sohun kasing long to ni ka sohun boleh bagi yo bang tudu ban contribute ko something nak mata ka platform jing ni si benta di long ko ni sem di persang ni bo di samlar uju jarang ba raju ni sem kon yang besar kalong dari Kristum lang Mawroh, bagi community bagi platform judi kanong yang berhenti.